Manang Maya, intun bigatan ti birthday. Word, Elay. Mga yabak taw iti kadwam nga aglutaw. Tapno saan ka marigatan? Ayos lang kanyak. Basta sa pagtaglutaw, malpas kumat siguro. Mga yabak latan. Tapno sigurado. Ay na. Excited akong iti masungad akasangay ka. Agsasalatay to, Elay. Manghayrak to iti sound system. Tagsasala tayo man. Ay ka, una? Adulakit di tibisitam inton bigat. Manang. Una? Awisag to amin asa nga barangay. Tapno naragragsak. Naimbag na orasyon, nanang. Ada kamin. Agmanuak nanang. Kasyan na ka ti Diyos, Kaloy, manugang ko. Ay na, nasaya at nasapa kayo nga imay. Madamdama pa yamang rugiti birthday party. Narigat ni matraffic. Iso sinapamin ati imay. Ay mabit lang nga. Agpaisagana ak iti meriendayo iti katulong ko. Nanang, pasensya Medyo naladaw kami. Tadapay ngamin inaramid me. Ala, ingkay manganan, Alpha. Agmano nanang? Ala, kakabsat. Ha? Mangan kayo lang, tado ti makan. Di na mo inawat ti imak. Agmano ako nakapimanaw matay. Ala, baybay amon. Aw-awatem latan ni nanang ko. Ta birthday na ita. Aldaw na ita, Rolly. Sakbay nga gawid kayo. Alam day to'y Kaloy, manugang ko. Take out yo. Nagadumon day tananang. Tado tinaluto. Sayang mo't lang numabangles. Ay kaya agyaman na karoda nanang. Nanang, in kami mutayin. Makikiddan kami kada Kaloy nga agawid. Agawid kayo lang damdamaga kaya. In kamang isupot itiyawid yo. Sakpay lang ti baunam ngagbalkaut. Si kamot na. Ay, kwa saanin nanang? Bala, panawan da kami dito. Sige, abirak Kaloy. Umuna kami jirwaray. Agure kami jayain. Ay, agam umaya kaon, abirak. Ay, madamdama pa'y Kaloy. Bayam nga umunada nga agawid. Maudi kayo. Sumipngit nga nanang. Awan ka doon tayo may isang apo ko yung balay. Alam nga rin dito. Apay dito, kwarta nanang? Naala kon tay pensyon ko idi kalman. Inlasin ko dito para kan ka. Ay, saan ko man nanang? Alakit din, di kagbabain. Di mo ikan iti sabali akay papanan, ti kinasayaat ko kan ka. Tapaborito ka ngamin amanugang. Ay na, kasla di ka payla na iruam kininanang. Idi payla agar-aram ka kanyak. Kasjayin ti trato nakin ka. Nagbalbaliw ko man Tagasawat ang aruday. Anda pa'y anaktan. Napay di na lata maawat amanugang na. Napay kagura na latan itig na nayan. Ipadlaw na mga paborito na amanugang. Ala, baybay amon. Di mon panunutan dayta. Nagyaman at adakal ti respeto kang kuana. Tanusan na ka talaga tutupak. Manang Maya, nataer may sa amanugang mo niya. Ni Kaloy, natataer nga adayaw, ngam ni Rulay. Ay, keno nampay, permia. Adayo nga itarayan na daya Ruli. Anya mo daya Ruli nga Sanda nga agbagay iti anak ka. No anya ti kinay kayat ni Alpakan kwa na. Kena kapimpintas di anak ka. Ay, nasingpet ngamin, manang. Iso siguro, ti kinayat na kun kwa na ti kinasingpet na. No siyak. Uray kasanaw ti kinasingpet ti lalaki. No kasjay tumula pa nagrurupa. Ay uray saanon. Anya? Aywan, agluto kan tuman iti kare-kare ilay. Tama kasidsidaak. O sige, manang. Hello, Adaa, Kaloy. Umay kapadigwan iti kare-kare. Wow! Tay paborito k na itananang.
Hala, sumrat kayo. Ay, agyaman na kaloy manugang ko. Nagadayo matiyo man yung pagpatigwanan, nanang. Ay na, asidagla ita. Manumula ti 5 minutos at tarayan tilugan nga ay. Aywan, napan nagtrabaho ni Susan nga anak ka. Una nang. No kasta, agmay saka dito'y balayaw. Una nanang, tanapan mo nag-eskwela dagiti apo ko yaw. Medyo maulaw ka. Ay sos. Apay ngay. Kaya't yung taipan kay hospital, nanang. Ay, sanon. Ha? Idaklabit iti sofayo. Kalpasan na, paypayan na kaloy. Anya? Ay, iunkulatan at electric pa, nanang. Ay, saan? Taag pa nateng akno ag electric fanak. Paypayan naklatan kaloy. Kaloy, kumusta ti ap-aplayam at trabaho? Ay, awan pa yung arod bakit. Kunada nga awagan na kang mawamatan. Apay no ag-apply kay ti sabali a kumpanya. Kasta ti planok bakit. Agaplaya kiti agduduma kumpanya. Tano asino ti umuna, mangawag kanyak, di isaw ti pagtrabaho. Saan ka adagdagdagan nga agtrabaho? Ang dumakdakkel mat nga minan ti gastusan dagiti anak tayo di pagadalan da. Wen, maawatan ka bakit? Barang makastra kak tumot lang iti trabaho. Papanam, Rolly. Inaman itad ka ni nanang da ito may sa pizza ginatang ko bakit? Ha? Ano sa ngay aywan ni nanang? Tapat siya ka maawa na tumila manugang na. Wen, kasta ti rumbeng lakay. Imbes aguraam ni nanang, ad-addakit di apakitaam itinasayaan. Una bakit? Naamiris kumuladay takay. Awang maganap puno sa bayak ti panang gurgura ni nanang kanyak. No niya launay at hindi na pangayatang kanya mat. Nagsingputak mga asawa. Kaya nagagata mo niya. Ala, makaamiris tulat ta ni nanang, Rolly. Apay day tapit sa Rolly. Para kada kayo nanang. Inlak amang kayong gatangan. Naimas day ta. Apay, tikonam jak makaramraman iti kasta. Ilay, umay ka man. Apay aya, manang maya. Alaam day ta ititad ni Rolly. Tapnosan mo't amabainan. Kanum amin day ta pizza. Ha? Nanang. Sa anak ama kapangpangan iti pizza ita. Siopaw ti kayat ko akanon ita. Ag problema ak nanang. Di mo't lang makastrukan iti trabaho di asawak. Kadno talagang awan mastrakan na kat di mo pilitan nga agtrabaho, Susan. Sayang nga min, ti panawon a panagis-istambay na. Ay sos, amangan mo't no ap-apaom di asawam. Saan tani, amangan no po banaw. Sapay nagadayo ti lugar ta dito. Saan magkidi, nanang? Sa nabali, taadamot tay pensyon ko. No agkurang kayo iti kwarta, ipagamla ang kanyak tamang teda. Nakababainan kada kayo, nanang. Imbes ada kami timang tulong kada kayo. Saan? Tabaliktad mo. Awan problema iti dayta anak ko. Makaawat agmat ka. Bayam, tano maawat ko man ti pensyon ko. Mangyagak to iti abastoyo. Ay, saan, nanang? Tada pa'y susweldoan nyo, ababaunan nyo. Ay na, adda naka-budget asweldo na. Basta, tulungan kayo, anak ko. Nanang, nagsweldo ni Rolly. Adi papaitid na. Para kano kada kayong. Day, sa anak mat ngagdaw-dawat kan kwa na. Tulong nangarod mat kada kayo, nanang. Ay, sa anak ngagdaw-dawat iti tulong, anak ko. Adda pensyon ko apangalaak iti aramatan me dito'y balay. Kat, iduli nyo tapno adda mainayon iti urnong yo. Bala, awatak day ta, Alfa. Ang ibagam ijay asawam, ayak ang daw-dawat iti tulong na, wag. Ang mga nomdas to day ta apang iboy-boyan na kanya. Saan akas tayo asawak, nanang? Nasingpet ni Rolly. Nasingpet ngam saan mo tagwapo. Kita man na kita anak yaw.
Karopropa da ti amada. Awan pa'y imalakan kamot. Ay, kaasimot dagiti apokokan ka. Takaropropa da jay amada. Nanang, Pasensya ka ni ti panagsasaw. Nga may magbagak lang ti agpaisaw. Kita man dagiti anak ti kabsat mo ni Susan. Nagpipintas ka nagtatarda. Takasanaw, mayat ti kombinasyon da nga agasawa. Tagpadada na pintas kan gwapo. Manang Maya, agawid ako maijay lugar me. Tapapaayaban nak di anak ko. Masakit sa kano ti asawa na. Kat awan mga sikaso iti anak da, no ipa-check up na ti asawa na. Manungal daw mo ijay ngay, Elay. Ay, uray makalawas ko manang. No, okay laeng. Ha? Sige, basta agsubli ka ha. Ay, uwan, manang. Sige, talam nga rudan ti sweldom. Tapno da kwartam nga gawid, Elay. Hello, nanang. Susan, anak. Adda trabaho mita. Adda. Apay ka di. Maditi bagbagay. Nagawid nga may ti babaunan. Ala, sapay adda akong diti ayan ti trabaho. Ni Alfa ngay nga ta. Awan kanuwayan Aywan di asawam ngay. Awan sa trabaho na. Awan, nanang. Adda iti balay. Ibagaman tay supay lati umay. Ilutuan na klaeng. Oray agawid mo't la adagaws. Sige, nanang. Taawagak. Antuyin ti kanan nyo, nanang. Nangan kayon. Subwan nakakaloy. Diyo kadikabaylan ti agsubo, nanang. Saan nga rod? Subwan Ay. Tapno makapanganak kaun. Sige nga, Rod. Aga nga kayon, tas subuan kayo. Kaloy. Apay, nanang. Nagtaer ka talaga. Naggasat jay anak ko. Takasken ka tinakiasawaan na. Ay, agyaman ak, nanang. Kaloy. Ne. Narakubdak mo tayo. Kadigdigos ko, Kaloy. Ha? Nabangluak saan ka di. Anya? Arakopan na kumamat. Kaya't ko arik na ti arakop ti ubing ken guwapo akasken ka. Oh, Kaloy. Sige, nanang. Agawid akon. Ay, bastos da dyan nga inam, Susan. Ha? Apay, Bakbakatan. Gamkas dyan kitin teraramidan na. anyat inaramid na aya. Hindi nandat na kasulisugan na. Kras na gayam dyan inam. Anya? Manang Maya, manipod si Mang Putak, nakaul-ulimag ka. Apay ka, day. Apay, manang, ada ka di problema? Adda nga rod. Gamjak mabalin nga ibagaken ka. Takabaabay. Ha? Ay, ibagam barang makatulong Kwa. Ay. Jak nalapdan ti bagi. Pinakita ak iti motibo ti manugang ko. Ha? Asinaw amanugang mo? Ti gwapo Ay, nuapay mat ngamin anak agugwapo. Ang saan itan tanatauhan akon. Manang? Unak nututupan nak. Ngam saan mat gayam. Isoan na ba inanak? Ay, ala, kasanungay numaamuan ni Susan. Di nakangataguraan. Ay, tsaka mo Ay, kababay. ape apumanaw kayo, manang Susan? Agawid kami ijay lugar da Kaloy. Tagbirok iti trabaho na ijay. Kat, kasanon ti balayo dito Ipaabang mi paylaeng, Alpha. Yakar kon dagiti ubing ijay. Ta ijay dan nga agiskwela. Nangyag kami iti groceries, nanang.
Kasusweldo mi kin ni Rolly. Iso ang nag-grocery kami iti masapsapol yun. Agyaman na, kanak ko. Inggatangan kayo ti payabyab akalugong nyo, nanang. Di mo paborito yo ti agkalugong iti nalawa. Ha? Ay, agyaman na, Crowley. Apag iso, nadadaalan tay sigod akalugong ko. Awan anyaman na, nanang. Kumusta nga ti rinayaw? Kastoy, kanayon akmutan ngagsakit. Basta tumarin nyo ti inreseta ti doktor nga agas kan vitamina yun, nanang. Wan, ay, awanan. Saanan ang makalagip a pumasyar di kabsat mo, anak ko? Busy dang agnig-negosyo iti asawa na, nanang. Iso ada kami ti mga sikaso kada kayo. Tanagawid matan ti katulong nyo. Tanakapsot matan. Agyamanak. Kat pakawanan na, Crowley. No di ka kinayat idi para kini Alpha. Ngam ita, kayat kan. Ay kagyaman ak nanang. Pakawanan na kumabaro. Awan dagitan, nanang. Saan kayo maginura? Isong ayos lang. Naibaga ti kabsat ko, masakit kayo, nanang. Iso ngay mayak. Saan ko akadwan ni Kaloy? Tawan mga sikaso iti negosyo mi ijay lugar da. Susan, anak ko. Kailiw ka una yan. Kat alahak da ito'y agundaway nga agkid daw iti pamakawan. Gapo iti inarabit ko iti asawam iti kalabas. Ay na, awan kanyak day jayan, nanang. Nalipatan min day ta. Naira na lang abisi kami. Iso asaan kami makapaspasyar. Iso pasensya kayon. Awanan niya man na anak ko. Sana balay. Tadati kabsat mo, kanibayaw mo amang tultulong kanyak dito, uy. Nasayaat nga rod no kasta. Ala, agpapigsa kayo nga rod, nanang. Di yun pakadanagan tinapalabas. Tanabayagan alinipat midayta. Agyamanak, anak ko. Mayra, kwarta mana po. Pangusaran nyo iti kwarta apong. Anyat gatangin nyo, tasya kun ti mapan manggatang. Basta ikanak. Tanak man nakalo-halo ijay ilay. Ay na, di mo't maiparit tinalamiis kada kayo apong. Imutandak manay. Ay saan nakasta apong. Yung amangan numabiglaan kayo manen. Agpanateng kay tumanen. Basta ikandak. Uray limagasot lang. Agtalawak no imutandak. Agsubliak ije balay ikaw. Apay nga ngay naladak ditaw ka nagmaya tibiyag ko ije balay ko. Ala, mabiit lang nga rod apong. Agdan niya po nga naggapo ije hili bakay. Kagoy uya manay. Wen nga rod, napansiguro manin naghalo-halo Nay, linukatan na mo tirep. Padan sa ikarga nanay. Nagdadakkel nga ice cream. Ay, sos. Nanggulpi man iti ice cream ay. Ay na, sigura daw. Aguyek tumanan niya paong. Apay agimulpi kayo iti ice cream. Kat amuyo mat maiparit dagita kada kayo apong. Diyo pakibiyangan dagita. Yakmet gulpien na kanayin. Inuutak. Madamdama, aguyek kayo manan. Nalami istupay nga inuman nyo, kat agpanateng kayon. Saan? Nairan-ran na lang ididayjay. Apong. Ewan, adadanom, taglabaak man. Labak dagiti murang ko, takababayin mo't kada kayaw. No, dakay pala timang laba. Ay na, baybayan yun. Labaak to no agsapa. Mandak, kababayin, basta labak. Kita ni apong mau, maglablaba. Igigidan na mo timang mga niti ice cream. Ay, baybayan. Tanuan na waag. Ago nga umang. Unay ka ti suker day ta alakayin, aya?
No nawam kayat adda naman. Jak kayat apagungten, taamangan nung umatuman ng depresyon kidara na. Inkan say baga kadagiti kakabsak kang kakasinsim mo. Pasublatan damo ni apaw. Ay na, ano santan lakay, takaasimag. Amangan numabaybay ang dalaang ni Apong. Agkatang-katang tumanan numabaybayan. Iso nga ano santan, Elmer. Mapana kon barok. Tapanan nyo man na ka nagpudaw. Di kay ka maturog tayo supay nga pigsayaw. Ay, mabagtitak, nagyanak dito'y balay. Makapaburyaw. Nakapupudo nga raw. Pumanag na kayaw kung nakapupudaw. Inakaghalo-halo. Ta makapangpanganak iti na lamiis. Adda pa nating nyaw. Bawal ti halo-halaw. Mabalain. Sa kati surumon. Ado nga amang tikindan kung inapoy. Ken ininom ko adanaw nga mitisi ka. Kinagsakit kayo, di na kami mapirwisyaw. Napigsa nga ro ti resistansya. Sanak nga agsakay. Nagsubog ka dahil lakay ay. Apong, ing kami manan agtrabaho. Mabati kayon dito'y balay, ah? Kayo. Di kay rumrumor, ah? Agtalinaid kayo laang dito'y balay. Why? Danag mo na ya. Dito yak laeng. Ela, kayon. Ay na, Mang Rosauro. Anyat ululyan nyo dita. Matinag kayaw. Abu gaban tagito abu os tanay. Napunudan ditaw. Ay sos baybayan nyo ditan. Bumaba kayo kidain. Tamangan numatinag kayaw. Saan tanapabamo dito ya kayaw. Ngemlakay kayon. Narasin titultulang yaw. Ay, awa mo mangki di day tawalis ting-ting. Sa bugag na gito ya buos. Bumaba kayo kidain. Umay kayo. Kumput kayo mas kanya. bakit di nagbataya. Allah. Ay. Anya ngay. Naspak ko. tinagbatayan nyo asa nga. Natin nagkayaw manaong. Mapanak iji ospital, tasyak timang bantay kin ni Apong, Elmer. Subag to mga min na di alakay. Nyay, datamanan ti mapirwisyaw. Gapoy ti kaya nasubag na. Na hospital laka nga rodan. Ala, di kan agpungtut lakay. Adda ditan. Namabalin la danogan, dinanog kaon. Anya kamutan. Lakayan ni Apong tutupamkit din. Makapasoron to, may! Tungpak sa maminsanan tapnog na ngayon. Ay napaspasin siya ang talatan kunakmet. Anya kakadi. Oh, bayaw Elmer, si kamot gayam, sumrag ka ah. Sana ni Pag. Umay kula ibaga na ospital ni Apong lakay. Ha? Na ospital? Kahit? Nay, napaya kasta kayaw. Kaslawan lakada kayaw, tipan naka-ospital ni Apaw. No kwarta ti ka sa pulam, bayaw, awan maitid ko. Amumat mamirmiraot kami. Naimbag ka da kayo nga agasawa ah, tada trabaho yung adwa. Ang yamda kami ngay, pa extra lang nila kay ko iti construction. Ay, yung kayo masublatan, di kabsa yung agbantay di ospital ha? Apong yung may dayay? Sa mulani ba kakuti apo ko na? Ay na, pasensyakan, bayaw. Ang awan wayame. Ada ngamin basit nga anak ko. Kaya nilakay mo nga ay? Ay na, masadot dayjay. Kan maiparit ti agpuyat, kan kuana. Sige nga raw, no diyo kaya di saan lang. Sinursor ko amin nakakamsat kang kasinsimaw. Ngayon pasig damag ka no abisay. Apay lang amin anapan ka ijay. Kat amom lang aruden ti ugali da. Barang masyanda ka data ah. Pay, kaputawang pensyon ni Apong, di da pa gananaw. Awang ngamin pa kairanodan, da ka ni Apong lakay kay. Iso di da pa gananaw. Imday di Apong si Bastian, nga kabusan ni Apong kapag inagawan da. Pensyonada nga main. Tabak ng dayja akabsat ni Apong. Nagalas teramid, da kita kakabagyam. Rupa kwartada amin. Saan mat nga amin, lakay? Dagiti daduma laang. Mala, di kan agrurud. Tarumaran ni Apong ija ospital inton bigat.
Naimbaglakit din ta saan agrabe tinapagteng na. Itatadda kayon dito'y balay. Agsingsingpet kayon apong. Wan, Sigun mo na nasing petak. saan kuman anatangken ti ulo yo. No anya ti iparit mi nga aramidan yo. Di yo aramidan. Wan. Agtalinaed kayo laang dito'y balay, apong. Wan, Wan. Mayra, awan mo ni apong silid na. anya, napanan namanin nga. Ay, nya pa ngay. Rimuar manin Ay, sana balik ko maarumwar basta agsubli adagos. Napamangata nagpido to iti basura na ilako na. Ay, so bagalakay. Masikuran mat ngamin dito'y balay. Iso akanayon arumwar. Igalot tansan. Anya, ay unay kamatan. Apay, ayop nga igalot. Saan kumamat akas na tibagbagam, Elmer? Makapaswang. Tungkol nagsaki manay. Aguyak tumanay. Awan pa'y ni Apong lakay. Dual dawan na dinagaway. Napanan na nga ta. Awan mo't kano ije balay dagiti kakabsat ko. Inawagak idaaminan ngam awan ni Apong lakay. Wano? Naatalan sa amat tay. Ay na, saan kumamat saan man mat atila ibagbagam, Elmer? Ad-ad nga agdanagak iti kastang ibagbagam. Intala i-reportan ti panagpukaw na bagay. Wano, ipos mo iti social media. Ibagam amazing. Ay, wanan niya. Sige, mabiit lang ang talaag ti cellphone ko. Elmar. Ada ka bain. Ha? Ni Apong, addan! Ay na. Ay, agulay ka. Adam kadwa na si Mang Pait. Kita lang Ni, addamat nga paiso kadwa na abakag. Ada kami kuna. Kanya ko kwanyo aya. Rumwar kayaw tas ang tenda kabain. Nagdagsain to'y bag to'y kadwa. Intasab din ilalakay. Amun tano asino di kadwa na. Isaw ni Adelaida. Tiagbale na may kadwa nga apong yaw. Ha? Ay. Adelaida hanay. Isaw dagiti kabalay kaw. Apo ko ta maysa. Day tamo maysa kay isaw ti asawa na. Apong, apay anagisampit kayo iti babae. Katiay kayo. Nagulimak ka. Sa nagaputala kaya kaun. Kawang karbangak ang mga sawa manayin. Napigsa pa'y tiriknak. Ubing pa'y tiriknak. Apong, Ay, nalailmar. Ingka pakanan tay baboy mau. Pakanan iti adaw tapno mabit alumukmag. Parcentay taw kasar kami kanya Adelaida. Apong, pasit ka di ti panagkabaw yu ti kastangar aramidan niya. Anya ka ba mga bagbagam? Nagkalas ti pa nagsasaaw mo. Ikwa. Ay. Lakay kayo ngaminan, Apong. Da- Saanin ang masapol ang mga sawa kayo. Ay, anyat mabalin ko nga ay. Kat agayatak pa'y nga rod. Enjoy life ko na da nga rod. Winang. Ikasar ko ni Adelaida. Tapno legal ti panagdan namay. Uray, wala nga manok ti sagana. Apong, sinaan nyo kit din ni Nana Adelaida. Ay, sana si kate masuraw. Apo ko kalaang. Iso di nakman pagpungtutan. Nana, lakayan ni Apong ko. Apay nga iso ti kinayat yo. Uray lakay, no saan pa'y amatay, mayat lata. Ay, kumatalmanan. Ay, unay mo day to'y apatungan. Basta kastoy nga oras, gumatal. Nagamaman nyo kini Apong ko, Nana. Kaya ijay sirok ti salamagi. Ay, naasyanak mo't ngamin kankwana. Takayat na kanaw, ti maadaan iti anak. Anya!
Ay, anya mo daytoy, tagumatilmanan. Apay, anyat pudpud nyo di tapatong yu. Ayan, nana. Adda nga ron nagatal. Sigud markit ding agat-gatal daytoy, ah. Basta agapuak iti siyar. Gumatil-matil. Sige, taynak masahiyan ni darling kao arosauro. Bagay, ada nadlaw mo kanya pa. No siya ka ada. Ha? Anya day tangay. Manipod ada dito'y balay ni Nana Adelaida ka sa arum-rumwaray. Isong ada mo pagsayatan ti panangasawa nan. Ngam adda nadlaw ko itinobya na. Kasla maikulkulang no daduma. Ken agsasaungag may maysa. Gagangay di tao day ta ha? Oray siyak mo no daduma. Adda mo tay chimpong agsasauag ag may mesa. Diyan mo malapdan tingiwak kong agsa no mamingsan nyaw. Nga oray awang kadwa. Sa bali ni Nana Adelaida, lakay. Ay, diyak kayat ti panangasawa ni Apong. Papanawon tan di babae. Tan, kakaiso na si Ming po ni Apong manipod na kinubya. Ay, adayo tiriknak iti daydi abakag. Kagangay na, tada mo pala am-amaw. May ruwam kanto Sige Apong, no kaya iyo tiyag kasar di suportarang kayaw. Ay, agpay sa Wilmar. Wen, no kaya iyo ako na yung na jay doa manok asagana yaw. Anayin tayo talaw. Ay, huwin na. Ay, tulagan tayo kumanti kasar, may. Saan mo't sa kayat ni Mayra mga asawa ak. Sakti makamu ko ni Mayra, Apaw. Ibagam ti agpaysaw. Di ka liba. Hala, Agpay sumati bagbag. Elme, agap-apan samot na Apong kininana Adelaida. bayan. Pasatag partner day ta. Bayam nga padasag paminsan. Kanungay at kinabilda. Lakayin niya, Apaw. Di nan makabil ni Nana Adelaida. Nakapsutin niya, Apaw. Tiri-tiri to patatangad mo. Ay, saan ka di akastahan, ay. Anya nga tayo ti pag-apaan da. Umay kakidain. Bayam idang nga gapa. Gagangay lang yung partner day ta. Basol mo, babaero. Apay tinong panakahanay. Kunak matasar dengan naktawan basol ko. Andaya, apay nga tupaka. Hanyat basol ko. Damagan pa lang, tinakaw mo ti kwarta ki di sirok ti lababaw. Inalamami na kinabaknag ko. Insugat na ki di napimpintas kami ti siya. Anya day ta nasasawam. Umay ka man! Bakala na hanay. Elmer, agriin ka. Elmer! Apay aya. Da Apong kinana Adelaida, agap-apa da. Nya. Ingka nawang ni da. Darasang. Ay! Ibatam ni Apaw! Umay ka man man! Hindi na bagay na tadya makangay sa mata. Napiksya kagayam, Nagturong mo iti kusinan. Ay tumaray kayo na, Apaw. Mapangkay tiyan ni Mayra. Uwain Wilmar. Ay, anay ka. Apay nga, pinarsada ti kaldiraw. Ay, nagsakit ti ulo ka napunta. Siya! Tirina! Dito ilobaw nga! Siya! Ti kabaknangan dito ilobaw nga! Apay nga, nagsalamot tayo. Delikado ba ang betabakay? Adan sa kurang na. Ha? Di ka kayo manlangan! Ala. Bagtit kayo amin at ang tao nito! Pagyaman na.
Pimanawain, isara ka dagos tiriraw. Anya ngay, dandani tayo na isagmak amin nun, apong. Tila isang sangpo yung amin dito'y balay. Ay, suray apaw. Jak maamaw, ngagbagtit gayam, dadya babae. May sakamot, Elmer. Kinunsintim ti kaadda day di babae dito'y balay. Pasensya ka na ba kahit? Di ka gungitain. Sana bali at pimanawan. Sorry, bagay. Adakwar tayo dita, nanang. Ay, awan. Apay aya, Judito, anak ko. Kasano nga taday tuyang. Naibos mo ti inutang ko kwarta. Ay, sapay awan kwarta ka, anak ko. Ay, ano ti utang ka? Iso masapol ang makabruda. Tapno makabayad ang mutay. Ay, uray ko mano adadaga, mapalin nga isalda. Ngam awam mo't. Amom mo't, makital-talon tayo lang, anak ko. Ngarap. No apay mangamin nga awam mo sa nikwata yaw. Dagiti daddo maapadayo ababakay, naglalawa mo dagiti dagdagada. Ay, suda, tabak nang da. Ngamda kami, talaga nakurapay kami. Grabe mo da kinakurapay day tananang. Nauma akong iti kinarigat ti biyag. Iso masapol lang makabrudak. Tapno bumak ng taymag. Alan na prang. Bayadak tumo ilang no makabrudak. Ay na, pagpatariman mi ko maiti balay mi ti urnong mi akwarta, Judito. Sana bali at adakil mo ti sweldo nila kay mo jabraw. Makaurnong kayong tumanay. Ha? Kun bayadak adagaw sprang. Si kanto ti una akabayadan, apaman na makaabrudak. Promise. Ay, kwa, kasaritak pa'y nila kay ko, Ay, susana na. Ang mga no di na kayat. Ibagam tulatan na nakabangkaw. Anya? Alan na, prain. Kakasyan na ka di, Sigalat yan mo nga maasit gakay. Alan, prain. Sige na. Oo na yun. Pren kanya. Katsan mo't asigo na kas na tiyawag mo kanya. Kino agprinta mo't talaga? Si kamay. May kawak lang amin, Judito. Talang awagan nak iti pren. Tila mamadlaw mo pring. Alaki din, Pautangan na kaun. Uray, porsyento mo na ano isaw. Ay, saan? Diyak kaya't tikas na. Sige nga ron. Mabit lang, taytad ko ti ututangam. Ngam ne, sikreto talaga di mo ibagbagay ti sabali. Tamangan no maamuan ti asawa kat ungtan na. Well, promise. Sikrito lang. Hello, nanang. Hello, anak ko. Kumusta ka ngay dito abroad? Ay, kakastoya, Mabambanog ka na yung dataw. Nagrigat ti trabaho ditaw, Kasla, kaya ko nga rodin ti agawid na lang. Anya? Di pa'y lanalpas ti kontrata magawid kan? Ay, kung nga raod. Agbabawi ka nag-abroad. Nagriga mo gayam ti biyag dito abroad. Lawlaw ang kaon. Kitaganos ka Nanos lakit di dagiti amam. Wait, naanos damait. Gam narigat ti trabaho dito, Makaawid akaw. Ay, unggayam. No, adagdamag kada kayo. No, anya ti trabaho dito abroad. Ibagayo asimanak dito, Ha? Anya asiman ngay bagbagam. Kano janitor ka dita? Ay na, basta kasta ti bagayaw. Kababay no, ibagbagayo at janitura dito, Siman kunayaw. Wano manager ti restaurant. Wano hotel kasjay. Anya? Sige, trabaho ak man nanang. Inlibas ko lati, mawag dito kasilyas. Agdalo sa amanin, Ay, rumwad na iti bukil-bukil ti matak no kastoy lang. Sige, babayan nanang. Jay ko na ka. Siman, wano manager ti bagayo at trabaho dito abroad. Nawatan yaw. Di kay pau-pauitan ni ti kwartayo, no diyo tong parin ti bilin kaw. Sige, bye. Anya ka dito ababain ta umanawag. Hello! Apay manin na ya? Ay, Judito, agyaman ang tasinong batang tiawag ko. Apay ayata umanawag ka? Ni, apay ama kaungat ka ngay. Disturbo ka nga main. Kinay, busy ak iti trabaho. Ado dagiti papeles sa nas ka na pirma kas manager. Ha? Manager ka dito abroad, Judito? Wayne,
Manager iti dakkel a kumpanya. Ha? Kurak no janitor ti na-apply am ididita? Kawan, gam na promote ka dagaws. Anya? Naimbag man? High school graduate ka matla pa na. Nalalay nga ngaming itisi ka. Iso nga automatic ah. Ha? Angem, aba ita imawag ka. Ay kwa. Damagag la ko man, wadan may bayad mo, itinutang mo kanya. Ay, unay kamutin. Di mo lang maiturturugan mo day nga utang ko. Agbayad akto ka day. Kaano nga eh? Into nagsweldo ka ha. At dangamin nang usarak iti kwarta. Giswa, jak pa lang makabayad ita. Kunamat asyak ti una abayadan, idi. Hindi kanto mo makawaawat. Sige, bye! Daguli mo day babae. Ay, i-off ko man lang ti cellphone ko. Tapno awanan ti mang singer kanya. Uri gayam si kakat inutangan ni Judito. Wan, kinuna na asyak ti una na abayadan, idi. Ngam, di namat tinungpal day di akarina. Ay, makaungat pa yun ano, kas diyang awagak. Ay, agpadatang rod Ibagbaga na pa'y ang manager ka no ija abroad. Patpatsyo mo day bulili ko. Jak mo patyo na talaga ako. Padak mo lang awan na ilupas na. Ag manager kay Den. Kalukwan day ta. Nana Selma, madamag ko man laang. Nagpawit ka din ni Judito iti kwarta kada kayo? Ay kwa. Nagpawit Ngam allowance ko lang. Pagtimpawit na balasang ka. Kat, tay utang na kanya ngay. Ay, jaka mo Kunana mo dadakkel ti sweldo na ija abroad. Di mga nagbayad iti utang na. Nagsukat san iti FB account. Andiyak ngamin makontak ti sigud nga account na nana. Ay jaka mo day tabalasang ko. Tas anak mo nagpis-Facebook. Pakibagayon to mga nga imayak nana. Ibagayon nga agsingsingirak. Sige, balasang ko. Ibagak no umawag manan. Hello, nanang. Anyaman na iti bagayon. Kwarta manahin? Inal daw nga may agsingsingir dito'y balay. Ikaw ang mamaitad ko, anak ko. Aya. Siyak mo ti umay na rin-ringan dito'y. Ay kay bagayo nga aguray da. Makaawid akto lang ta itong pakadakwada ti dolyar kaw. Ay di kag tangtangsi. Tama di kasta, anak ko. Ibagayaw nga awan pa'y sweldo. Ibagayaw na dili iti 5 months. Anya? Singir dala singir. Kunang mo ilan nagdakkel ti sweldo dito'y. Kaipalpalastog mo mga pinadakil ti swildong dita, anak ko. Siyempre, namnaman na nga na pagbayad mo. Ay, awan pa'y kwarta. Ibagayaw na dili iti 5 months ti sweldo. Pagipipadam ti swildom ay anak ko. Ururno nga balak ko ti agbalay iti dakkel. Una payabayadan dagiti utang mo. Maudi dagita nanang. Agbayad aktaw ngem saan pay nga ita. Tanay, awan na talaga ti kwarta. Ay na, nagpipintasin dagiti ababalay. Adugayam ti ladawan ti napipintas ababalay dito social media. Ay, mangkitak man iti tuladag a design dito. Dito. Simple nga napintas may. At tapay basit a swimming pool na. Ay na, nagmayatay. Ay, dito ba? Napimpintas man na ito a design na. Ito story sa balay. Ada mo tiris na. Ay, dito ba? Napimpintas man na. 5 stories. Nagpintas mo ti design na. Pagbali nagto asalas ti first floor, ti second floor, kusina. Ti third floor, CR. Ti fourth floor, isunto ti silid mi ken ni nanang. Kaun ti agbaling asawak. Ti fifth floor, isunto ti opisina. Mayat na ti 5 stories sa balay. Sakto may agpuk-kapuk-kaw iti fifth floor ti balay kaw. Poo! Banggag ti sa nga barangay ti Bukawaw.
Awanan na talaga, Bensay. Nang lipatan di ka mo bata. In-block na ko iti Facebook. Huwag nga ron. Manon atawan tinapalabas. Kalagaasanan na nagparparik na apulos. Masyanak pa yan ni Jay Inana. Ta isuntirang-rangan ti tao. Huwag nga ron. Kinapudno na, nagapa kami kanila kay ko. E di naamuan na pinautangak ni Judito. Hala, sapay ko maata makapanunot tumutlaan katagbaya dun. Nay, nagdakkelan ti may patpatak dara balay iti abay ti balayaw. Kakaselma. Ay, wen, kakaulang. Balay ni Judito. Nagdakkel ngay. Kasta mo ti kayat nakaka. Kat, nakabayadan iti utang na. Nagaduti nakautangan na dito lugar tayo. Nga mawan sapay ka nooray may sabi na yadan na. Kano nga gawid aya? Ay, dandanin kaka. Hintun umay abulanan. Ay, kastaya. Makabayad mo't siguro niti utang na paman na makasangputan niya. Tauray jay ka nakak. Agrik-reklamaw tadda mo la ka no utang ni Judito kang kuana. Nalpasan ti balay mo, anak ko. Apag iso ti sangpet mo, mabali na pag naadan. Nagpintas na nang. Wen taginastusan ba iti husto? Ay, wala ta, di tayo na napanturnong ko ako naman. Manuwa tao na nagtrabaho ka dyan, bro. Tapno, dapag balay ka. Mga sawa ka nga rudan Wento hinto na da masirpat ko baknang. Baknang, ti kaya't ko nga sawain. Di ka unay agar-ara pa, panak ko. Tanasakit, no mapaay ka. Nanang, buguan nyo ti sa kayaw. Sakbay nga umunag kayo ti balay, tanay, marugitan ti tiles na, wen? Mala, sana balik ta dito'y daan abalay ti pagnaadak. Sa anak anay ruam iti dakkel abalay. Dito yaklatan, anak ko. Umay kami man, Judito. Nagkukuyog kami na nakautangam. Tabarang masyan ka kada kami. Ay, Judito. mabit lang. Kayo, di kayo basta umunog iti balay kaw. Ay. Dito'y kayo lang balkon. Ay, uwan. Di ka matanagan. Dito'y kami laang. Kanuri saan na kami napagtugawan. Takababain matkan ka. Umay kami kumagsingiran, Judito. Ha? Kasapulan mi una yung tikwartami nga inutang mo. Mabit lang. Apay, adamay pakita yung akasuratan. Ngayon utang kada kayo. Ha? Ha? Hala, irwaryaw no da kasuratan. Ipakita kanya. Awan tanagtalagak mat nga rod kan ka ide. Kan insekreto talaang dayjay, tadyak kayat amaamuan nila kay ko. Uri siyak, awan ti pinapirma kasuratan kan ka, tanagtalagak kan ka, Judito. Ay, awan da kita. Nalakat ag partot iti sarita. Isong agawid kayon. Tano awan maipakita o kasuratan nga imuta nga kada kayo. Ay, awan maited ka. Iso pasensya kayo. Ay na, matitikas na nga raramidam anak ko. Agpasbasol ka. Apay paglibakam ti utang mo. Katpudno mat anak ka utang ka kadakwada. Saan ka kadi amabutang itikas na nga aramidam? Kasanunoy darumda ka. Awang kabutang ka. Hindi dak tumabalin nga idarom, tawan pamanagnag da nakautang nga kadakwada. Awan magkasuratan. Ay na, nagluk na yung tipagida. Oops, ay, apaw, naglamuyot tagida. Ay, nagbunga maglati ado arigrigat ko jabrod. Dahito yun, tibunga ti ado alingket ka. Puyat kanda dumapay. Urag may sak dito balay ka, tanaragsak aglat tamay. Di mo kaya ni nanang ti umagnaid ditaw eh. Taditadaan mo't abalay ti kaya't napagnaidan. Ay no. Magaturturo ga batad. Irinip ko mapalag. Apag isunto no maluto tayo saan ko karne. Naangarton no makariingan. Ay na. Asok. Nene. Apa na asok dito balay ko. Sus. Mauro-uro mo't ti balay ko. Ay, karuna! Tulong!
Tulungan, dak! Ay, maururan ti balay ko! Kakaruba! Tulong! Ay, nananang awanan. Naura man ti balay ko. Dela si Arte nagbatay. Huwag nga ron, anak ko. Awanan ti nagbambannog ang ijabrod. Alaw, gusto. Di ka nagsangit. Agyaman tayo ti Diyos, ta saan ka nairaman anauram. Apay nga minabinaybay abdi luto maya. Awanan. Sayang, tinapinta sa balay mo, anak ko. Pampanunuta, anak ko. Nagandayo, tinakay turungan ti imatang mo. Pampanunutak tinapasamak, nanang. Mamiris mo ka din, tibindot mo, anak ko. O, nanang. Pagbabawiyak ti panang loko, kiti paadak ataw. Nakarma aksa. Amo ka palagip da ito'y kanyak, nanang. Kiti pagyamanak. Sa anak ang nairaman ang nauram. Tapno dapay gundaway ka, agbabawi, tinagbasulak. Mamiris ko nito ati amin, nanang. Diyak kahit adakdakas pa iti mapasama kanyak. Iso ngay nakagkid daw iti pamakawan kadag iti nakautangak. Tamok. Ano ti agsaksakit tinakam na kanyak, nanang. Ayaw, wala. Kasta ti rumbang, anak ko. Nakasapol akong iti trabaho, binsay. Ket ikarek ati uman asweldo ket bingbingayag ta ibayad ko amin kada kayaw. Ni, nagsaya atin adamag dayta, Judito? Ay, pakawanan dak ko maa. No pinagtali ko dak ti utang ko kada kayo iday. No kasta, malagip mo ti utang mo. Kinapudno na, jak nalipatan day jay. Agin lilipat aklay day. Ta talaga jak kay ti agbayad. Ngem di nak magpagulimakan ti konsensyak. Isong agbayad ako niti utang ko. Iso na lang nga, tadya mo may gulpi abayadan hain. Ininuto lata abayadan na na. Ala, awan problema. Ayos lang ang kanya. Naimbang nga oras mau, Alma. Ni, si kamat gayam Judito. Sumrak ka Ay sanayin, umay kulay dagas na iti hulog ko kang ka. Ha? Pasensya ka na. Ano, jak may gulpi abayadan ti utang ko Ano sa mo na ti binulan nga itited ka? Ay, awan problema iti dayta Judito. Tinapatag, makabayad ka. Ay, pasensya ka na, tani. Saan kami matabak nang? Tauray jak ko man pabayadan. Nga kasapulan mimot nga minti kwarta. Tadaan nak mi apagad adalon mi. Agyaman nakit di taman nakaawat ka. Ala, awatam nga rodon ti hulog iti utang ka, kabsak. Agyaman nak Judito. Ala ele, siya kon ti mga awer kadag iti anak mo. Tagsapol ka iti pagtrabaho. Alaman nga rod nana, tani. Ag-eskwela danton nga maawampay lat trabaho. Iso nga rod nga awirak idan. Awan ano kastamlatan, agbisin dagiti anak mo. Iso nga aggunay kan, uray tanapusot meten tinaudi nga anak mo. Iso nga agtrabaho kakitday. Ay, apag isufren. Agkasapulan kami iti trabahador iti resort ti amo. Iso na lang ta para kusina. Kaya't mo tagtrabaho iti kusina? Ay, kayat ko sa anak anapili iti trabaho, fe. Tulungan nakman nga ro da makastrak iti trabaho. Sige, tayo bagakto ka ni boss. Nasing po di boss may. Kan amin nga inrekomendak kang kuha na kainawa na. Kasta ka di? Ay, mayat nga ro no kasta. Kat itapay lang, agyaman nakkan fe. Mano kano ti sweldom ngay iti dayja resort, ele. Minimum kano nanang. Ala. Mabalin mo ito na. Ala, ano sam nga rin tagtrabaho? Kasanaw, agabang kay ti dayja lugar? Medyo adayo nga min dito yung lugar tayo dayja resort. Mabalin mi kano ti agistiin no kayat mi nanang. Ngam no kayat mi mat, mabalin mi kano ti aginnawid. Marigatan ka no aginnawid ka. Agistein ka kiday, tapno makainot ka. Agasam nga'y taplitim iti inaldaw.
Kailiw ko dagiti anak ko, nanang. Ay na, awan ti rumbang apagdanagam, ta saan mi abaybayan kinitatang mo, dagiti apo ko, may. Pasensya kayo, nanang. Takas jay mat ngamin tinatumpungak nga ama dagiti anak ko. Pamilyado, ken babaero. Ay na, baybay amon day di alalaki. Awan serbi day jay. Agburak laang tidara. Iso adimon ipalagip day di alalaki. Igaid mo kiday tagtrabaho. Tapno adda pang biyag mo, kadagiti anak mo. Wen, nanang. Punso lakay, bantayan man paylaang dagiti apo ko ta. Papanaman na ya. Agbiyahe ak. Inak ituludan itinatengken prutas jay anak ta iti ayan ti trabaho na. Apa saan nga agawid na ya? Jak amaw, busy siguraw. Iso asyak ti mapan iti ayan na. Ay na, panagsusweldo inton maluman, Eli. Wen nga, Rodfe. Ay na, makaparagsak si kano aldaw ti sweldo. Wen nga, Rod. Ay na, agawid ak inton bigat. Inak igatangan iti gatas dagiti anak ko. Nagpakadakan ka ni boss? Ellen, ada bisitam! Ni, anda ka no bisitam. Ingka kitaan biyit. Ay, wen, fe. Sino kay nga tati bisita? Ni, da kayo matgayam, nanang. Apay nga may kayo? Ngay, apay, di mo kaya ti umaykaw, ele? Ah? Ay, saan man? Kayat ko mas dawak lang amin ta kinalaat dakmat. Kan plano ko mati agawid inton bigat. Ay na, di ka nagaway. Tasayang ti pagplitim nga agaway. Nanang, dagiti anak ko ngay, ayanda. Binantayan ni tatang mau. Imayak, taumay ko itad dagito'y prutas kan natang. Naimbag lang nga abas tumut Ipadawat mo iti bus mau, no di mo kayat. Ay why, nagsweldo ka. Saan pa'y nanang? Inton malampay laang. Sige, tauraya kung ti sweldo manakaw. Nga makaburing mo ti aguray. Wanaw, inak pa'y laag swimming iti swimming pool yaw, anak ka. Librin sa no siya, tananang na. Ay, sige. Ingkay aglanguyan, tabayadak latan ti intransyo. Takababain iti boss mi. Oh, ato yan ti sweldok, nanang. Buo da ito'y asweldam. Awan kurang na. Nang kastayak iti allowance ko, nanang. Ayag mo amin ti sweldom. Tasyak ti mangikisay iti allowance mo, ele. Ha? Oh, di kag mulagat. Alan, yag mo amin ti sweldom. Ato'y nanang. Agasam nga iti ingkisay mo. Nagdakal. Aha. Ato'y ti limagasaw. Day tati allowance mo. Ha? Libre ti kanom ni taoy. Libre ti sabon mo. Libre amin. Iso nga awan nga ro ti paggastusan. Dagi jay anak mo ti panunutom. Dumakdakkel dan. Iso arumaw rawat dan. Ken gumatangak pay gayam iti bado da. Tanabas si tandan dagiti bado da. Makabulan lang awanak? Nabas si tandan dagiti bado da, nanang? Ay na, nagbiit a dumakkel dagiti ubing itan. Ken gumatangak man iti vitamins da. Tanagkukutong da. Iso asapay kuma, tamaawatan na ak. No apay nga alaak amin aswildom, elay. Saan ko mangagsakit tinakam mau, No paggatasam dagiti ubeng punsaw, saggay sa laakot tsara, tapno saan anabuslaw. Anya? Apay, di pa'y nagsweldo di anak ta aya. Sana nang ta, iti igatas na giti anak na. Basay, ti sweldo na ijay, iso ang masapul nga aginot dagiti anak na. Aywan, gimatangak iti karnit baka. Hiloto man, tanabanugak anak itsinda itay lakay. Sige. Anya aluto ay ti kayat mau. Kompormain, basta ka imasam. Ken agawa am ti agluto, tamabisina ka. Mga tayaw. Kaya nang itapukot la. Igawa mo ni day ti kananda. Nangandan,
Pinaglabay ko ida iti asukar. Sako pinaturog idan. Anya, apay nga asukar, kat adamot tay karnet baka si datayaw. Ay na, di daamutag sida iti kasta. Mas kay kayat dati aglabay iti asukar. Mangantakidain. Nanay bang, alain kay malaninang tiputod ko? Ha? Ne, adda aya putot mo, Rodel. Kadimot saan ang makaanak di asawam. Tapadak abakutang. Psst, tagdagarin na. Putot ko itiruar. Anya, ay nagloko kan. Ala nanay bang, sikat timay sa aninang, anya. Ay katuan day talagayam. Kaano aya, Rodel? Into no may alawas na na. Ngamnay, sikrito tayo lang ha. Dua kayo lang nga inala kaninang dito'y lugar tayo na. Tapno saan ang mabuking? Danag mun ay sa anak matatismosa. Ken amok ti agidulay iti sekreto. Nagsapa kayo ngay may nanang, jak pa'y nagsweldo. Kasaritam ti busmaw, tagbali ka. Ala umunti swildom anak ko. Tanay, awan gatas dagiti anak mo. Nanang, Rimawot dan nga gatas. Ken agbirok da iti naimas asidaunda. alang rod, mabit lang takasaritak ti boss mi nanang. Barang i-advance nan nga ito disweldo. Agpakpakaasi ka. Nay, Eli di mo kumapampanunutan agong gundawayan ka anak ka. Laglagi pam asyak ti mga awer kadagiti anak mo. Iso amasapol asyak ti papananti sweldaw. Wan nanang, maawatak dayta. Saan pa'y mga agis eskwela dagiti anak mo? Nga mapay akasla ka na yun da mabitin iti kwarta. Nabuslong da ka nung aggatas, fe. Anya? Kasla puwersaan na ka pa yun, jay inam. Ay, sorry ay liangam sa bali ti madlaw ko kaninanang mo. Madlaw ko nga minti ugali ti may sa tao kat babaan ti tigtignay kan pa nagsasaunang. Nakita ko nga min kan nangag kuno kasano ti panang puwersa na kan ka mga ala iti sweldom. Ay, wan nga rod. Ngam awatak latan. Ipagpagapok kadagiti anak ko. Tay sukat nga rod ti mga wawir kadakwada. Sa bagay, dakkel matkit di atulong kan kadayta Iso na lang tapwersaan namat nga lang ti sweldom. Nga uray saan ka pa'y anak ka sweldom. Oh, adto'y ti regalok iti anak ko iti bunyag nga anak mo, Rodel. 2,000 na ita. Ay no, nagsaya natin. Agyaman lang nana. Jaklaim pagaro pagalanti gagayam amang tid iti regalo. Una. Jaklaim pagaro. Medyo bumakat mat gaya man ti chicks mo, Rodel. Imbag man, tanaka-anak pa'y. Wala na. Ta minupusal baby ti anak mi. Anya? Talaga dagitay padak nga adan edad na ti type mo, anya. Well, ta nadungdungo kami nagitinatayanganin nana. Nasikaso da pa'y. Una. Kun, managayat kami bakit, Rodel? Wala rin nana. Ay, mari ko na ako na ta. Agkumari tamatan, nana ibang. Una, kumparay. Aywan, mari ibang. Itulog kang agawid ng madamdaman niya. Ay kat si kalata, Rodel. Kat magyamanak no kasta. Hello, Rodel. Mari ibang, mabalinta ka ditag kita? Ha? Apay, Rodel? Ako ada ko man napatid nga ibakin ka. May mayat ngamin o personal ti pangibagak iti dayton. Ay sige. Mabitla ang araw tagrubwata, pare Rodel. Ala, inumemon ta fruit shake na in-order ko, ibang. Naimas dayta. Agyaman na, Rodel. Anya jay ko nam nga ibagam kanya. Na-develop, tirignakin ka, idi intulod ka. Ha? Idi ngay naggapu ka, ijay bunyagan. Ijay balay ti ina ti anak ko itiruar. Anya? Bang,
Agayatak mo't kingkan. Ay na, di nakman paglulukwan si Karodel. Jak mamatay. Bagbakita na ka, armanak. Kan, di mo't adan chicks mo. Sinina akong da dyan, Ebang. Sikan ti kayat ko ita. Anya? I love you, Ebang. Sinaak ti asawak, maklunan nak. Ay saan di mo aramidin dayta. Takaasi mo't di asawam. Sapay padak abakutan. Aklunan ang arudan na. Ta ilimod ta ti relasyon ta. Awan pang ibagbagaan ta. Rodel. I love you, kunak. I love you to kulamot na. Ta mayat kan, Ebang. Ay, saan ka narigat nga ayatan? Ngam, kasanaw numaaman ti asawam da ito'y. Kan uray di asawa. Ilimod ta kunak man. Awan pang ibagbagaan ta. Awan to ti makaduktal iti dayta. I love you, Ebang. Sige man lang. Wunin, I love you to. Oh, yes! Agyaman kayo mga. Pautangan na mamut nga ron, Ebang. Anya mo dayta? Kaak-aklon ko pailakan ka? Ngam kwarta adagos ti ibagbagam? Pasensya ka na. Nairan na lang. Agkasapulan na kiti kwarta. Naibos nga mintigatas dyan ako. Kit naibos anak mo't iti kwarta. Ring-ringen nak namin di inaanak. Ay, mano ayati ka sa pulam, Rodel. Oray 3,000 kumano ada. Sige. Ala umunto'y karga ti wallet ko, Rodel. Yes! Agyaman ak, sweetheart. Nakapimpintas ka man. Nagamo ti rupang. Kas kala anghel iti panagkita. Nagkalna ka man. Ay! Di nakik yun. Ipang. Ay na. Kastoy gayam tirik na ti makiin na yan iti ubay. Jak mailadawan ti kinaragsak ka. Ay, kaslay subsubli tirik na iditin ijira. Ay, yan. Nakaring kapay mo lang, Ebang. Maturog ka na, Rabiain. Ay, maturog ka ka din. Tal-alaag pa'y latitulog ko. Maturog ka din. Di kag puypuyat. Maturog tal. Payakas to. Kasla madurmunak matun ang makikaida iti lakay. Ay, nagangdod matun ni punso. Ay, so, nagalas tiro pa na. Nang runan mo kastoy amat maturog. Ay, permi matikurar tiro pa na. Inak man lagi tayo ijay bangir asilay. Ay, jak kaya't akaida to'y lakay nga asawa. Ada ak anak ka, tanay, naibusin ti gatas dagiti anak mo. Inton bigat pa'y latisweldo, minanang. Ibagam itibus mo taalaam itan, tanay, agawid akmatla kumanumadamdam. Ay, ala, aguray kayo nga rudbi, tarimorte amo mi. Kanun gayam, amangan no makautang ka iti amom, anak ka. Ha? Pangusaran nyo iti kwarta? Igatang ko kuma iti kutsyon dagiti anak mo. Tanaimpis mo tantay us-usaran da akutsong. Sige, padasag to ti mangibaga ka ni boss. Tauray tay nalakalaang tigatangan niyo. Madi ano dyan nalaka? Tanalaka mo't laang amadadaal. Nayunam ti utang manak ko. Ato yan ti daw-dawatim akwarta, sweetheart. Agyaman ak, sweetheart, ha? Magkaktaping-ping mo, Ebang. Ay na. Basta ikarim asyaklaan ti chicks mo, ha? Di na ko na yonan. Well, promise. Sige nga ron, agawid tan. Anya, nagbitin. Di tapay nagday. Malumutan.
Baliwan tantong ti agdate iti sa baling aldaw, sweetheart. Sige nga raod, si kati makaam mo, Rodel. Ay busain, tigatas na kita puko ta. Di pa'y nagsweldo ni Eli aya. Naggapo ka mati di ayan na itikalman. Inka man mat agtot bras punsaw. Nagtang sitis ang awmak. Ha? Kan nagdigos ka man man, nagandod ka. Nagloko ka. Apay akas taka itan ibang. Ibang iba ka na Nagbalin samot ka na sensitibo agong mau. Kita mat na kita sakam anay, nakataptapaw. Kasta talaga rayta, napan kami nagsemintaw. Sana may kataragaw, iso akas lakataptapaw. Ayan, gatas na kita pukota ako na. Awan ti sweldo di anak ta, na-delay ka na. Aniya. Nay, magtanagawid ka anak ka. Huwag tatang. Kailo kong dagiti anak ko. Malasumrakan. Ay nasang petak ina nakaturog nga awan kadwada dito balay. Diya ka mauti napananjay inam. Anya? Kimutong dagiti anak ko, tatang. Kasano adi da kumutaong kat aglablabay dalay ti asukar. Takunamat jay inam nga awan may itid mau. Anya? Sana pud no day tatang. Kat no kanayon ko nga itid ti sweldo kaninanang. Kan nakautang akpa iti amo mi. Takanayon nga umay ni nanang iti trabaho mi. Anya? Ay naglokaon. Pangipanan na nga ron nga iti kwarta. Pasaray dumawat pa'y kanyak. Hanggang di mo't makagatang iti gatas na iti ubeng kan na imas asidaay. Nagchat ti gayam ko iti sentro. Itaman pa nagchat da ito Adain forward na picture ni nanang. Ada kadwa na lalaki. Anya? Asinaw? Ni Matrodel tatang. Ha? Kitaan nyo, agsinsinubo ta dito'y ladawan. Ay. Tiyawanan pa nga inam. Bakit na makigangantail? Ibagam tagpayso kanyak ibang. Anya ti kayat asawan timpurward da aladawan niyaw ka ni Rodel? Awan ti aklunak, basta agsinatan. Anya? Lalaki ni Rodel? Saan? Gayom ko lang. May kankansa na makmakatan. Sige, padasam ti mang kabil kanyak ta ipabalod ka. Ay na, apay nga aramidem ti kastoy ibang-iba ka na talaga. No kano abing magat ka, isumot ti panaglalakay. Ay basta, agsinatan, tasaan kan nga ayatan. Anya? Agsubli kayo kinitatapon sunana. Di yu sinahan. Si kangarod ti pilya, Rodel. Nana, agbalbaliw akon. Urnusa kon ti pamilya. Nauma akong agchichiks. Isong agsinatan. Anya? Ay bayadam nga rod dagiti utang mo kanya. Unto, nana. Inton makastriga iti trabaho. Suray punsulakay. Nailaw anak. Ang di ka madanagan. Tawan na pasama kada kami kin ni Rodel. Nagkinkinibin kami laang. Ngam saan nga iti pablay. Jak amaw no niya klase ti panagpampanunot at dakin ka ibang. Bakitan kan nga maalam pa lang ti mangloko iti pamilyam. Suray, nagsina kamin kin ni Rodel. Agbalbaliw akon, promise. Ay ayaten ka punso asawa. Ala, ipakita nga raw ti panagbalbali mo. Wan, ikaray. Eli anak ko, pakawanan na kumamot. Suray, no inulbudan ka. Mala, urnusan yung tibagbagiyo nanang. Di kay basta mamati tibagbaga ti lalaki kada kayo. Nang runa no at da involve a kwarta. Tapagkwarkwartaan da kayo laeng. Wan, pag nakmakday dyan na pasamak kanyak, anak ko. Aga brudak,
Kat da kayon ti pangital ka kadagiti anak ko tatang. Tadya kon may talag ka ni nanang. Sige, awan pagdanagam ka na kita anak mo, Eli. Jak bye-bye anida. Agyaman ak tatang. Kat da kayon tumat lang ti pagpawitak iti kwarta. Ngala, sika ti makaamaw, anak. Punsulakay. Nagpawitan di anak ta. Why? Apay aya? Ay, kwa. Mangtad ka man mo, titiigatang ko iti pulbos kan lotion ka. Ay, saan kan nga gusar iti kakasta? Tama nga nagpaaram ka manay. Ah, Makan, tigatangam. Ken gimatang ako ni tigatas dagiti ubeng, ken abastaw diti balay. Sikat aglutaw, tasak ti para palengke. ikanak nga rod iti igatang ko iti ice cream. Sige, igatangan kanto no madamdama. Saan lang ice cream? Gatangan ka pa iti kin-kinde. Basta di mo mabalin ti agigam iti kwarta, nga oray piso lang. Nalawag. Nana prima, na kayo magayam ti masabat ka. Papanan niyo na na. Nakamot na kanyak si ka. Manang ko namat Ha? Feeling ubing kamat. Pasensya kayo nana. Ngam katawunan niyo mo't kami ni nanang ka. So, nana, kunak ka na kayo Ubingak ngam ni nanang mau. Nagkuna akatawunak dya inam. Ha? No kayat mau, agpin nakita kami kaninanang mo iti birth certificate. Takita no asino ti bakbaket kada kami. Ha? Ay, pasensya kayo nga roden. Tiamok akat senior citizen kayo mutin akas kaninanang ka. Ay, iso lang ti senior citizen. Di nakiramraman dita. Tano siya, ubingak pa'y. Iso amanang kunam kanya. Wen manang. Kabages. Abay, di ka makimiting ita. Di ka pa'y nakasukat. Intan Meeting tay? Meeting ti senior citizen Nagkuna senior citizen ak. Awan pa'y 60 iramraman nakit din dita. Da kayo lang tag-meeting manong. Ubingak pa'y. Namiramraman dakit di dita senior citizen ditan. Kaya't mau akitaan ti birth certificate ko manong. Ha? Addan ayat ay birth certificate mo kabages? Addan kitaam taw tapno mamati ka sa anak pa senior citizen. Adayaw nga inauna ka ngem siya. Kitnudwala atawan tinanguna akin ka, prima. Pugpug tulaang day tamanong. Basta adayaw nga inauna ka ngem siya. Ay na, uncle. Kaano nagpalit registration ni nanang? Wen, amok dayta. Ngumjak ammo, binaliwan na gayam, titawin na. Ay na, pinaubing na tawon na, uncle. Kinisayan na titawon na. Anyan? Ay na, jak amo man, uncle. Agpapaubing kami ni nanang. At dapay siguro balak na Balak na nga. Balak na makiasawa pa'y Kaapay akas ditar aramidan na. Pati bado na, bado ti uping. Asas. Di mat ngarot may bagay kan kwa na. Tamadlawan dagiti kurarat akudil na. Ay, na, prema. Ag-ina na kayon. Itata kayo pala nga agjagjaging. Agkaralabas kayo mat ito isang store kong agjagjaging. Apay, hang kayo nga mabanog. Ubingak pa'y, iso sa anak abasta mabanog. Kabailak pa'y ti agsuble ti maminli mamanipod dito, yaging kayo balay may. Ay, talaga lang Di kayo man lang tinakita nga senior citizen nga kasta? Ay, kaya't mautay sipat ko kan ka ti birth certificate ko. Ha? Ataw. Ay, Itaam ti tawan ti panakayan ako. Sa anak pa'y senior citizen. ay, itugtugot yun datab. Certificate yaw. Wala. Ibulbul sa account. Tapno ada ipakita. No di na mamatay 50 plus ko pa'y laang. Ay, iso aya. Manongaron nga titawan nyo tadta. 57 ko pa'y laang. Ay, ngam, in fairness, katahan nga madlaw na. Ay, thank you.
Manungay ti ang mumatawen ka. Kunak, ano 60 yan? Anya! Nay, manong, nagudong ka matgayam. Wain ka bagas. Umaikan, agtugaw ka dito nagtugaw. Napuno nga minin to, Jake. Sige, manong. Agtugaw ka latan di tatag sabi tak. Umay ka ki nagtugaw, prima. Saan ka, Rudan? Apaya nagtagulit ka? Si katirumbeng agtugaw manong talaklakayan kan. Naimbag kanyak, ta 57 ko lang. Ngam si kagay, senior citizen kan, nakapsutan titultulang kan laslasag mau. Anya? Kabalak tiyag sabit. Napigsa ti imak nga agkapat, manaw. Nana prima, nadagsan samot tabagyaw. Higyon, tayo tulod kayo di balayaw. Nana ka manin anana kanya kon, Rude. Ha? Ay, sorry, manang. Manang gayam. Kabalak day toy, talagaan. Nagpiksa kayo mo na, manang? Wen kasano ajak napigsa kat ubingak pay mat nga men. Kabalak payabag katon ti sanga kaban Aya, talaga nga rod nga ubing kayo pa'y, manang, ta napigsa kayo pa ya talaga. Wen, Rudy, iso adi naktultulungan. Dagi jay dudoogan ang titulungam. Saan asyak? Ubingak pa ititawan ko 57. No, dala agaram kanyak aklo na kadagosan. Makadakak pa'y siguro iti maysa, unodwa. Nanang, kaya't yung ano ti mga anak iti kasar, damdamagan jay gayim ko nga agkasar inton umay abulan. Da kayo kano ti may nga alaan ng agninang. Ay, sanlin, ubingak pa'y tapno agninang iti kasar. Ha? Dagitay senior citizen ti alaan dang agninang. Bunyag laang ti anak bayang pa'y lata kasar. Anya? Nanang, mabalinan ang mga anak kayo iti kasar. Apay di ka makawawat aya. Bunyag laang ti anak jak mangan anak iti kasar ta ubingak pa'y. Iba kami jigayam mau. Taan nakagtulaang ti bunyag ja ipasngay nanto nga anak da. Kabagas, si mangput kano tayo anak ti kumari tayo anaggapo yan, bro. Mangtid kano iti ayuda ka lagi ti senior akas kada tayo. Para kada kayo Apay, di mo kaya ti ayuda? Sa anak pa'y mata senior. Kaya umay kalata kay supay ti itigdatulaw. Ano ti kwarta day jay nga anak ti kumari tayo. Isu nga agipadpadawat iti kwarta day jay. Para kada kayo dayta. Puwera kanyak manong. Nanang, adda kadwak asim mangpet. Agmanuak, nana. Nay, sino to'y kadwam anak kaw? Ni Esther, nanang, best friend ko. Apay ang nagdakkel ti bagja gayamaw. Anyat karga ja bag na, Len. Bado na, nanang. Agbakasyon pa'y laang dito'y balay. Apay, awan trabaho na. Padak ngaglaklako iti online, nanang. Buy and sell iti badbado. Anya? Nagpintas mat. Nagpudaw pa'y. Kasla anak matibak nang. Saan, nanang? Padamatla ang marigrigat ni Esther. Anya nga tati usar na iti rupa na. Naging pis magya rupa na. Kasla rupa ti ubeng. Nagsilapay kide. Damagan yun to kankwa na, nanang. Ay, Esther, balasang kaw. Apay, anyat usaram di tarupam. Nagpintas nga men. Nagkinis. Awan, nana. Sabon laeng. Oh, nga ta. Jak paiso balasang kaw. Promise. Sabon laeng, nana. Kan sunblock. Jak mamate. No di kay mamati ak makamu kayo. Nga magpaiso ti bagbagak. Sabon laeng ti us-usarek kan sunblock. Agdigdigos dagiti aggayam. Naggidandaman na nagdigos. Ruapay met amasapul nga aggidan nga agdigos Ay,
Iso gundawayak man ti sumrek dito'y siledadwa. Kita man ti gamit dayjay nga Esther. Imposible nga awan usarin na iti rupa na. Adda ka day. Di nala siguro kayat nga ibagang. Dahito ti pagabasit. Lokatak. Mga no adda dito iti sikreto nga usarin na iti rupa na. Kunak tuhupay kat. Adda kunak tumal. Anya ngay, di nakita ka on dagito'y gamit na. Ang amnay. Anya ngay dagito'y. Tsak maawatan to'y naisurat. Nagatidog lang nga rudan. Nagrigat payabaliksan. Dagito'y lakit di usarin na iti rupa na. Iso naging pis ka nagpudaw dya rupa na. Ay sus, nalpas na nagdigos. Rimorda niya ba niyo? Ay sus, makita dak dito yan. Isarak na gusto dito'y bag. Ay, agawak ti rumor dito yan. Ne, nanang, anyat kukuin nyo dito'y sila. Kwa. Kwa, jak masapulan tayo walis. Kunaknuad na dito'y. Awan dito'y, nanang. Sige nga rin, tinaksapulan ni balkon. Nanang, agpaili kami kin ni Esther. Tasabdan mi ti customer mi iti online. Sige anak ko. Gumatang kay tumatin iti sidaan, Well, nanang. Mapantan, friend. Nakasukat akon. Well, friend. O, sige nga rod, nanang. Inkamin. Sige. Apay akanayon anak ka long sleeve kasi ka Esther. Apay di ka mapudutan. Sa anak ngamin asanay nga ag-t-shirt kan agsandulaang, nana. Nairwa makiti atidog ti manggas na abado. Winangam nagpudot. Ayos lang, nana. Uray ta na yung pisto'y bado. Rimuarig na kiti agkayam. Gundawayak apakibiyangan ti gamit na dyan nga Esther. Kita man ti karga dyan basit abag na. Kabagis, ayun mo. Ay, disturbo mo dahi ta kabagis ko. Anyaman nga tati umay na ibagan na ya. Umay matla makimarmaritis dahi ta. Kabagis, umayak man ko na. Ay na, sumrag kalaptan! Adaku ko apayaya. Kabagit nila ko ba? Wasino dyan na pintas asa nga iliyaw. Kayem nilinday jay. Apayaya. Nagpintas mo tan. Nagkinis de rupa la. Ada usarin na iti rupa na. Iso anak kinis kabagis. Ibagbaga na lang awan. Ngam adda ka day. Anya? Masurunak mo iti day dya babay. Di na ibaga ti usarin na. Tapno agusar mo da tao. Ay nakabagis, bakit kan? At dapat laganas mo magpapintas mo. Bakit nga ibagbaga mo? Sanak pa'y asenyor. Ngam bakit kung kunamkit din kanya? Anya nga rog nga iti baga? Ubeng? Mala? Ubeng no ubeng? Makapabad trip ka mo manong. Dadaulam matyal daw ko. Ay na, pasensyakan. Nasair ba ng tirignam? Nagrabaw arasaw, ti pakasasairam. Hala, agaawid kan. Nawan mayat ngay bagam manong. Tanay, adapay aramida. Nasaya at magtanakapanawin niya kabagis ko. Ay, lukatak man kit dida gito'y nakabuti. Medyo nabangsit mo dagito'y. Agam, uray nabangsit. To effective. Ay, mangkasayak ka na gito'y. Imbag, taado ti empty bottle apang ikak. Ay, alaag lakuman abo ngam. Ay, makadlaw na. Iso kasayak latan. Lin, yam amo mamut kanyak niya napinta sa gayam mo. Kaya't ko amam amo. Ay, allergy na ti lalaki, Rudy. Anya? Oh, imposible ah.
Ala na. No kaya tinak, di ikasarkon. Di nakakayat day jay. Addan kayan ayat na. Sayang, kunak na awan pa'y. Addan, iso adikan mang namnama itigayim ko, Rudy. Ayan daling kintigayim na kabagay. Rimwarda ka di manay. Agdigdigos da. Nagdidanda manay. Wan, apaya? Apay at tunggal umayak. Maira nang agdigdigos da. Kat pasaray agdidanda bay. Apay aya kat aggayem da nga raud. Ne. Anya dahi ta ipumpunas mo di tarupang pita ba? Pagpapudaw. Makigtot kan tao. Takas to kan Esther ti kapudaw kan kakinis ti rupak. Nakarkaron ton nga umubingak, manong. O anya, naprusam ka di amin nun di tabukot ko, Len. Win Esther, agbado ka na. Ay, makaginawak pa yan nakadigos. Nala, agsukat ka matan, taintamanan aglako. Len, kita man to'y ropa kan tenged ka. Apay kay akas to'y mateng. Ala, apay data. Naglabasit mo ito, nanang. Huwag garod. Naapiktaran sa payan ti matak. Nasakit. Kanay. Limtag to'y tenged ka. Anyat inkabilo di taaya. Tay ikab-kabil na Esther iti ropa na. Anyang ikab-kabil. Katawan mo't ikab-kabil na itirupa na. Ada! Tay nga'y pagpapudaw na. Dagito'y manday. Ala! Kat no dagitay pag-agas na iti good na dagita. Anya? Good. Unanang, at dagagatel na iti intero abagina. Iso anakabado akanayon iti long sleeves. Tamabain ang makita ti tao. Anya? Apay adi yung bagbaga nga eh. Kat, apay, amuni nga rod ay ang us-usarin nyo dagita. Ay, papanawam nga rudan da dya babae. Makaakar ti good. Ibagam tagawidan. Agnaedan dito'y balay ni Esther, nanang. Ay, sana babalain. Makaakar ti gagatul na. No papanawin nyo ni Esther, sumurot akon kan kuana. Anya? Apay asumurot ka kinkwana. Apay, asino tinapatpatagkan ka? Dayjay nga ang good God, wano siyak nga inam. Napatag kayo adwa kanyak, nanang. Patpatgan kayo, kat patpatgakmat ni Esther. Apay naka-face mask ka kat nagpodot kabagay. Masurunak iti dayjay nga Esther. Ginudgod mat gayam, inakaranak. Anya? Inruar ko amin nakagawa na dito'y balay. Masapul apumanawan dito'y balay dayjay babae. Nay, ano kasta? Bado na dagitan nakasako, di tayan tiridaw ya? Wan, manong. Makaakar iti gagatal dayjay babae. Nanang? Nasayata da kayon. Inruar kon ti kagawa ni Esther. Pasensya ka, Esther. Nga masapol apumanaw ka dito'y balay, ta makaakar ka. Api nga inruaryo tibado ni Esther, nanang. Papanawam nga rudan. Kita ang matinapasamak dito'y rupa kang tengad ko. Nay. No kasta nga rod, itulod kon ijay lugar da, nanang. Hello, Lane. Apay, ayan mo ngay. Kunam nga itulod mo lang ni Esther nga di ka mat nagawidan. Diyan ko nagawid, nanang. Dituin balay de Esther, tipag naidan mi. Anya, apay di ka mabutan. Ang mga numaakaran ka itigagatil na. Saan, nanang? Ngamin, ay ayatak ni Esther. Anyat kayat mo asawan. Aging inayat kami kin ni Esther, nanang. Iso nga awan ti uray asino ama magsina kada kami. Anya? Kung lakto mating ka, nga da sa bali adjar dagiti dua kabages. Apay, di ka dumlaw, iti kinasingid da iti tunggal maysa. Ti salod-saw, asino ti tumboy kadakwada? Saan mo't amadlaw no asino kadakwada? Ay,
Manong, inaklon nilin kanyak. Jay ka anak kam tilakyan. Anya? Ay, jak pulos ni namna matikas jay ngay naramid ti anak ko, Manong. Kinilaat na ti ka anak kam.